namuhla la komidini ube phansi kwesandla sakho uphakamise livumo kuwe ukuze kuhlonipheke inkosi kusitakale nesive semaswati lokhu sicela egameni laJesu amen. Siyabonga Minister for your kuthi nesihloniphe nitosihlola. Sitawuqala ngama-introductions ngidawuqela ngenzaba isikhathi Minister ndawuqela ukuthi Timbonga ngi-introduce mina ekucaleni ngala una deputy president lo ngumuntu uMisomdluli olandzelako kube ngisenator Lizinkosi kube na chief Sabeni Shiba kulandzele senator Fezeka Dlamini kulandzele umntwana Nkosi lo ngisenator Gegela kulandzele umntwana Nkosi lo Skombeni Dlamini kulandzele kungqine ngesenator lengumntwana Nkosi Ncenge etafuleni lami nginafikile eGumedze lo ngumabhalane weportfolio ngidawuqela simelana introduce sengimkhohle. Siyabusela Timbongeni ngemali sosimelana Minister of Sport. Wendani Minister of Sport? The Sports Office. Okay. Siyabonga kakhulu introductions. Ngiyacela Minister uintroduce nalo ohamba nabo Minister. Over to you. Thank you. Siyavusela Honorable Chair. Sivusela nakuto Timbonga letihloniphekile. Ngicela kusho ukuthi ngibongani wakanzima Minister kuleli tiko la Sports Culture and Youth Affairs. Ngidawucela kushiya ku-PS kube nguye lo si-introduce labo bonke laba labakala ngentasi. Siyabonga. Ngiyabonga mzansi ngiyavusela usihlalo nemalunga lahloniphekile Timbonga. Libito lami ngumlayito Dlamini umbhalane lomkhulu etiko lami labasha imidlalo namasiko. Eceleni kwami kuna under secretary. Bathi ngiyatibonga bonke lamagama abo seyahlupha kodwa umthethwa US le awuvela kadisho ngiyabonga Nkosi. Siyabonga ngiyavusela losesihlalweni sivusele honorable members Senate. Libito lami ngumzwandile ngokamthetho under secretary Minister of Sport, Culture and Youth Affairs. Ngiyabonga. Siyavusela sihlalo sivusele neTimbonga endlini. Igama lami ngingiphinda kwaNkosi Director Arts and Culture etiko la Sports, Culture and Youth Affairs. Siyabonga. Siyavusela sihlalo neTimbonga letihloniphekile. Libito lami nguStanley Dlamini, CEO ka-Arts and Culture Council. Siyavusela kwesihlalo neTimbonga tonke letihloniphekile nalitiko. Ngingulwazi Mamba, ngingo-CEO eSwatini National Youth Council. Siyabonga. Siyavusela sihlalo Timbonga letihloniphekile endlini. Sine litiko letfu libito lami ngumandla Nkambule ngika Youth Enterprise Roving Fund ngokete imali talabasha. Ulishonile sihlalo umntakavusele naseTimbongeni letihloniphekile. Ngumbongeni ngwakaDlomo, CEO waka Sports and Recreation Council. Ngiyabonga sihlalo. Siyavusela kusihlalo neTimbonga letihloniphekile. Libito lami ngingulakhi ngwakaSilonganyana Sibongo, ngidirector waka Sports. Siyabonga. Siyavusela sihlalo Deputy President neTimbonga letihloniphekile. Libito lami ngifrederick Mngumezulu mabhalane enhlanganweni yebhola kaNgwane. Ngiyavusela sihlalo neTimbonga letihloniphekile endlini. Libito lami ngingiphuma phingwa kaMsweli ngingi-communications officer etiko letemidlalo nebantu labasha. Siyabonga.
Siyavusela sihlalo netimbuko letihloniphekile. Libito lami ngisebentile ngwaKaDlamini. Principal Assistant Secretary etiko laka Sports and Culture. Ngiyavusela sihlalo netimbongo letihloniphekile. Ngithabisile Dlamini. Ngisetiko ngale ngasetimalini. Principal Accountant. Siyavusela sihlalo, siyavusela ama-members eSenate. Ibito lami ngiphesheya Dlamini, ngingu-legal advisor etiko. Thank you. Ngiyacela nestaff usintroduce. Ngicela ukuvusela Chairperson netimbongo letihloniphekile kanye nelitiko laka Sports. Libito lami ngisimelane Makabongwe, ngisebentela lapha ekhaya eParliament. Sihlalo Master libito lami nginguMathe Seluleko nami ngisebenza la khaya. Siyabonga Minister ema-introductions. Timbonga leti Minister te portfolio yakho yaka sports. Diphelele njengoba tibona mina chairman wa sport ligama lami ngingucela Musa Mndodi. Timbonga letiko laka sports culture and youth affairs lokusho ukuthi litiko lelibuke temidlalo temasiko netindzaba tensha leti very broad nato letifaka ukuthi insha idevelopeke financially imisebenti nalokunengi kanjalo netemasiko tibuke ngabo netemidlalo lengengikhona ukuqedza kutibala nyalo ngendzaba yesikhatsi bete kutoqela kuphasiselwa ibudget le-under head 56 lengayifundza tinombolo tayo letitsi 153,654,398 leku-under recurrent expenditure long 102,904,398 under capital expenditure it's 50,750,000. So tawuchaza ke utawusichazela ke minister ukuthi vele bebasebente njani kulele sakubaphakela kona ekuqaleni uma bahamba la nyalo lele bayicelako bafuna kwentani vele bafise kwenta ini. Ngitawucela ukuniketa litfuba minister when sinikete sendvulelo sakho. Ngiyabonga. Ngiyajolisa kakhulu minister. Utawuba na 15 minutes, una 15 minutes ngendzaba isikhatsi. 15 minutes kule preamble yakho. Siyabonga Chair. Sibonge nalokungitimer. Ngidawonke lokusemandleni ukuthi yonke le information ledzingeka kube khona kulo 15 minutes. Kucala kwami Chair ngidawubonga wena sihlalo. Ngibonge ne portfolio committee yaka sports nawo ngosi nawo ema senators labe khona kule budget lephelile la khona sicele imali yasomhlolo kwekuthi silungise Somhlolo National Stadium utobuya imidlalo eveni. Kungaba ukudumisela nje Chair kwekuthi imidlalo eveni seyibuyile kodwa hayi kude tindleko tekubuya kwayo. Kunetindleko letikhona letihambelana nekubuya kwayo. Kulele mele siphasisele yona
imali ya 32 million kule budget lesikuyo itawuvela lana sesiyikhulumisa ukuthi sebente yaphela Somhlolo National Stadium sakhona ke ngoba besiyicelile sifuna kumitha the minimum standard sakhona ke kumitha the minimum standard kwase kuyavulwa ke eminyakeni lophelile I think ngabo October sanikethwa imidlalo lemibili kwathiwa ngoba sesibonile kushoda naku ngoba besivele sigwadi bekusele kule budget ngoba besicela 67 million kahle kahle sathola 32 million so sibesigwadi lo lokunye lokuvele kusele base ke sebaya confirm ukuthi kusele naku gijimani ke nilungise kona bese niyasishuthela tithombe kwekutheni kulungisile leto tithombe ngito ke letanenta kwekuthi bese niyaqualify lokusho seni kulungisise kude ke imali yekwenta leto tithombe leto sesicela lenkampani siyenta faka manje wente sesitawubuya sitewushikisha tandla eParliament ukuthi vele live sesilikomithile ngoba lokumcoka bebasithume ukuthi asiyobuyisa imidlalo evele sinako ukuthi vele chairman sitawu relaya kuwe ma senators ngale mali lenganga 42 million lebhaliwe lapha phasi kule preamble yakhe minister ukuthi sicedzele lokhu labathi asikwende kodwa ke sekungaba nekunimema ma senators kusihlangu siyadlala mhla ka 30 March sidlana eReitria khona eNational Stadium yelive kaSomhlolo sitawube vele siphume ngetinkani kungile mali ke le la kulo 42 million lelende ukuthi sibuye lesihlangu usitodlala la vele lobe kusele nje lapha nalapha sesikufaka kulo 42 million ngase minister ngicela iclarification singaze sihambe nawo kakhulu sho sinako ukuthi lo 42 million ngeke kube khona lo mdlalo siyabonga che for kusikiclar umdlalo sowuvela ukhona ba le mali sesiyicommittee lenkampani seyivele iyachubeka iyasebenta maneke lokufike kwasishaya ngale ndlini kaba esikhulu bathe bacela kuyithatha imali bayifaka micro project lese singasathi sesitawubhadala ngani lenkampani lese sinayo ke ithina nje lithemba lethu lese lilikhulu la likhona khona likusinet uthi sinet itawusicelela cha ibuye le mali yaka sports ngoba vele kuyasentshetwa lapha besibathume sileliva libuye ngoba lihlazo live kodlala ngaphandle live lelingaka lonke kuyawudlala ngaphandle alibuye awibuye le mali ichubeke yente lo msebenzi lebese ivele ucommittee kungaba ngiloko nje che nekumema ke timbunga ukuthi kusasa sinema sports awards ngasikisi kaLuke Commission singajabula kakhulu ukuthi nitobona laba excelile kuma sports ethu eveni sibe kanye nani sijabule nabo bathole leto intondo tabulata batithola ngekusebenta kahle basebentele live sengiyaqhubeka che phinze ngubongele che ngalomunye wethu lo ngilethisha Viana ngiyabona emaphepheni nike nabona kubhaliwe kuthiwa uaccreditiwe ukuthi ahamba ukwenta lokwava lokubuka kumakhamera lokuthi badlala njani lemidlalo lapha babe ngilabo borafela labalapho ungilomunye ke noma ke awecala lakithi eAfrica eSouthern Africa ukuthi anga recognizewa nang FIFA siyambongela nje kakhulu kuloko ukuthi uhlabene siyakujabulela kakhulu simfisela inqubeka phambili sibonga nineke ngoba vele sithi lama sports akasale phela sizame kwa professionalize labantu labakuwo bathole nenzuzo nakabitiwe nje nyalo bekabuye Angola ngabe kuse Angola noma sengikhohlwe ukuthi ngilive liphi labuya khona kuyorafela khona bekahambile nje vele siyacela ukuthi singuhulumende simsekele kulokuhamba kwakhe bese ngiyabuya chairman sengigcina endzabeni tekubonga sibonge nesilo ingwenyama inkosi Mswati wesithathu nayivula iParliament ikrecognizeile usebenta kwabantu labasha kwekuthi kulama business vela asifake emandla bangene labantu labasha bafike bacocana ngathi ngiyabona kuse trade fair ngiyasola
la khona wabona lemisebenti yabo bamchazela ukuthi basekeleke kanjani kwaba kuhle kodwa ke bakhala lokuthi vele kulukhuni lokuthola le mali kunalama regulations lesawasebenta ukuthi siwenda belula batoba banengi labasitakalako kungaba ngiloko nje Chair vele siyakusebenta lokho sekusiseti kwakho ngibuye ke Chair sengidawucela vele kusale ngena ngipresent annual performance report ye Ministry of Sports Culture and Youth Affairs yalo mnyaka wa 2025-2026 la khona sitawube sikhulumisa ukuthi ngabe sichube njani lama national priorities kuma sports development, cultural preservation nema creative industries ne youth empowerment sibukisana ke naloko ukuthi ualign kahle yini His Majesty's government development agenda ne national development strategy ne government plan of action and also lena kunjana yethu leslogan sankwe lokuthi vele sikwenta ngespeed lesifanele yini honorable Chair kule period lela lesikuyo ministry remained committed to its mandate uharnessa sport culture and youth development as drivers of social cohesion and economic empowerment ne national identity kule period ke lesikuyo Chair i-ministry be allocated a budget ya 122,705,615 for both recurrent and capital expenditure. Ngasikangana minister. Ngitawucela minister manje utifunze leti nombolo. Hayi labo khoma bese babanenge. Ngiyacela minister. Kule budget noma ke kule period labe sikuyo Chair i-ministry beyinikete 122,705,615 for both recurrent and capital expenditure. I-total ya 86,845,615 was allocated for the recurrent against the budget ya 35,860,000 for a capital program. Under recurrent expenditure, budget ya 66,293,739 was released by the end of the third quarter. However, minister ngaziphathamisa uyifunze kahle nje minister ungajaki usho ngathi ngamalangeni ngoba amarandi ngoba ama-medicash nasini timbonga ngiyayiva i-concern esikhathi ngicela bangishemen cha kule period ya lesikuyo Chair the ministry was allocated the budget ya 122 million 705 na 615 emalangeni for both recurrent and capital expenditure. A total of 86 million 845,615 emalangeni was allocated for the recurrent expenditure against a budget allocation of 35,860,000 emalangeni for a capital program. Ngicela kuyichaza ke kahle le kulo 35 million only 32 million bewasomhlolo National Stadium. Lelenye beyalo kunye Stayiva nasichubeka nayo report Chair. Thank you. However, due to salary review, an additional 1,397,933, bringing the total yale nakunjan yale recurrent it's 67,691,672 emalangeni. Kusho ukuthi kunale difference la sitawubuka ukuthi kukhululwe lengaka leng66 kodwa sekusentshentiswe lengetulu sendiyalo sekungabi nalembuto sesiyakhombisa ukuthi lo 1 million ubangwe isalary review wase ungena lapho wenda lo sile mali bese iyakhuphuka. Under capital expenditure
allocation, the whole allocation has been committed. 32 million has already been spent on the rehabilitation of Somhlo National Stadium. Sakhona kuthola le partial opening ngalo 32 million. Kwase sekuthi lo 3 million 865 lesitambona ngale ngendasi yena sewuvele ucommitteewe to buy ema equipments latawungena ka Arts and Culture Council. Sitawachaza kahle nasesichubeka ngokuthi asebenze njani. Lokhu ke besikwentela lokuningi kwakhona kwentela ukupromota ukuthi isibonakale i-visibility yethu, iphindze ipromote ne-health ne-youth development. Lesikwentile sikujatshiswa chekwa ukuthi besivela kakhulu nyalo emimangweni ngaboshukuma nalokunye mhlawumbe kwakwakha ema-ground lokwenta kwekuthi lesive sikwadi kuhlangana naso sitokhona ku-understanda nema-programs ethu lesiwentako bakwadi ukuthola vele ema-activities lamanengi bewasemimangweni. Sibuye Chair, a total of 49 medals were attained by respective athletes and team from various regions and continental championships attended during the period under review. Chair, sine program yethu lethi bantwana laba cece ku podium labente kahle kuma podium finishes ku international stage siya babuya nema medals vele siya bese sibaniketa imali ngekuya ngekwakhona ukuthi igolide imvamisa yakhona igolide kuba ngu20,000 bese kuba isiliver kuye ngekuya kube ibronze. Isiliver ngasi yayithi 10,000 lesikhoneke ukuyikhipha imali kula 49 medals kube ngu780,000 emalangeni leniketwe labantwana kubonga nje nekubakhuthaza ukuthi badlale kahle babuyane dimendlela ngaphandle kwelive. Lokho ke kusenta kwekuthi bakwadi kufaka emandla nekokuthi bakwadi ukuthi thuthukisa kule temidlalo bangene babe nemidlandla. Siyakujabulela kakhulu lokho Chair. Siphindze sibuye Chair kwekuthi sibe nemali ke lenganga 1,318,372 na 30 cents has been committed towards phase 1 with upgrader ema sports ground ku8 wetinkundla centers. Letinkundla ke lesetivele mhlawumbe lesetivele tikhethiwe kwekuthi ngito letawuqala tizuze kulo 1 million lengikhuluma ngayo la ngenhla inkundla yasenhlambeni, inkundla yasephondo, inkundla yasekukhanyeni, inkundla yasemafutheni, inkundla yaseHosia, inkundla yaseshiselweni 2, ngumathanjeni South naKhubutha. Leto tinkundla ke sevele lo msebenzi lo so uvele ucalile. Tinkundla letintsathu nje sesibheke ukuthi nakuphela March sibheke ukuthi letintsathu tinkundla sevele ticaliwe kodwa sibheke ukuthi nakuphela March April 2026 tonke letinkundla leting8 tibe sekuphelile inkapani seticedzile lokutenda silungisa lama ground kwekuthi kungene leminye imidlalo kungabi ngilebhola kuphela bakwadi ukudlala nematubane bakwadi kungena abo netball kungene nabo volleyball kuleso sikhala lesitabe sisivulile. Sibuye Chair siphindze sibike kwekuthi ngesizathu sokuthi sifuna imidlalo even iprofessionalize kubeke nebantwana lesesibatholela lesesibaniketa siba award ema scholarships kwekuthi baphume bawuticecesha ngaphandle kwalelive la khona ama facilities akhona sithi vele asetulu kunelesinawo la vele labakhonile njenyalo ngoba imali yethu vele ayisiyo lenengahle sikhonile kwenta abantu kuniketa abantwana labangu9 ema sports scholarship kuma various athletics ngekwehlukana kwawo. Sicela ke nekubika Chair kwekuthi sports bill lesitawenda ukuthi temidlalo events professionalizwe sesestablishiwe endlini yaba esikhulu sesimele ukukhulunyiswa khona bese sesiyabuya sendlulele Senate sevele sesifikile eParliament. Chair, the ministry also concluded the procurement of sound equipment and mobile stage.
kule total ya 3,860,000 lele mkhulume ngayo ngale kuma capital projects ukuthi kuna 32 million wekulungisa somhlolo bese ke sekuba nalenye leta ka arts and culture yona ke isebenta kwekuthi sithenge siprocurishe le sound equipment ne mobile stage. Loku chairman sikwentela kwekuthi nakwentiwa ama festivals labantwana noma ama artists ethu event ayashaywe kakhulu ku renta le equipment lefanele bayisebenzise loku hosta lama festivals. Lo khanza kwekuthi kuyo yonke le mali abayibuthile bagcine babhadala lolu nale equipment basale nesikwelede. Nase kula kithi ke tiko sibonga nje ukuthi nasiphasisela kona sakwadi lokuthi sikuprocurishile sesikholela silethi indleko setawuba phasi mbamba wonke umflotasi nakente ifestival so utawuvela abe nayo profit lajika nayo ekhaya ngoba ngiloko inhloso yethu uthuthukisa letemakhono. Siyakujabulela nje kakhulu lokho. Sikholela ke ukuthi lokuthi asisita nokuthi sente ama festivals kungabi nje ma festivals laba kamanzini mbabane corridor kuphela. Siyawafuna ama festivals abe khona eSteki nabo bazuze. Siyawafuna ama festivals abe khona eShiselweni. Lokusho ukuthi sitaba ne festival ngayinye region kulomnyaka lolandzelako kusho nje sitaba nawo lo 4 ama festivals ngalokuthi senisisitile nasibambisa sakwati ukuthenga le machine ledzingekako nakwentiwa lama festivals. Siphinze sibike lokuthi sikwatile ke kugcina sinaso studio sethu kamanzini lapha opposite St. Teresa's la khona lama artists ethu akwati kuyorecorda. Kurecorda kwakhona kuthiwa now sese development level ubhadala 800 emalangeni now training ne recording yakho nje bese kuthi ke laba seba professional bona babhadala 1,500 for I minimum ya 2 hours. Now ungathi kahle ukuthi kubhadalwa malini kuyo record studio lesi professional bese ubuka lokhu lwesikwentile utawasita kakhulu eMaswati nalokuthi wonke phela lonayo lo-artist akabe nawo lo mculo wakhe esandleni atokwati kuhamba ngconcotha la ngconcotha khona ngawo atokwati ukuthi naye nakulanako ukhonile kukwenta ku-affordable kungafanani nje nalokuthi lokhonako ngilone mali longakhoni noma ngawuhlabela kahle angeke usenteka ngeke usasitakala ngalutho. Sikhonile ke ukuthi kule studio sethu sigcine nemilando lemihle yasiyelive sigcine emilando lethini kunebantwana kunanabo lesithi lesikubita ngamakhoyana lokushaywa abantu labadzala sebayasiphelela ke labadlala amakhoyana abantu labadzala. Sikhonile ke kuthatha labantu labadzala basitrainela labancane youth bese kwathi kushaya lo makhoyana sase siyabarekhoda nabo ukuthi sigcine phela sihlale sinako lokwamakhoyane ngoba lokho vele kuligcabo lethu silive siyachenya njengako ukuthi hawu vele studio sethu sisebenza umsebenzi lomuhle saphindze ke sakhona nekokuthi sisitela abakhubatekile nabo nje bakhona bake bayenta ifestival siyibambisene litiko la DPM senta ifestival yabo kwaba kuhle nabo bathi vela ba part of bangena estudio nabo barekhoda ngoko lesithi sithuthukisa wonke umuntu simthuthukisa kanye kulethi temakhono. Chair ngiyabona isikhathi sami sesiya ngekuphela esengidawuvele ngithi ngicanga ngisheshe ngicethe. I-ministry has completed i-development ye-mindset change toolkit la khona sitraine bantwana labangu-70 etinkundleni tonke sathina singabatrainer ke labantwana sase sesiyaba bufuna kubabuka usivele lo senikutrainiwe seniyakhona nikukwenta lokuthi sibashintshe bakwadi kushintsha labanye labasha kokuthi bayicabange indzaba yebhizinisi bayicabanga kanjani. Bona ke sesibahlolile satrain abantwana labangu-2000 sebatrainwa ngilaba lesibatrainile even lonke kusho ukuthi nje sesinayo ipool yabantwana sebatrainiwe ku-mindset change labo lesesikhuluma ngabo nje labangu-2000 kusho ukuthi bangu-2070 ngoba nalaba labangu-70 nabo sebavele nabo bavele bakubo labantu labasha.
Sibuye chair additionally sibe na 103 we youth kuma artisans la receive startup toolkits. Lana chair nasikhuluma ngama artisans sikhuluma ngokuthi lo mntwana uhambile wafundzela une certificate sekubata. Bese simniketa onke ke thina lamathuluzi ekubata. Ngoba labanye ukhanza sibafundzele banale skill kodwa sebahleli sebayama titolo ngekuthi kude labangakwenda. Sibese ke thina sibanika onke lamathuluzi ekubata. Bese siyabasekela ukuthi bachubeke basebenze njani. Siniketeke sithole imali labe sinayo beyenela ukuthi singathenga ama kits la 103 webantwana. Kumikhakha lehlukene. Labanye bayabata, labanye bayashisela, labanye ukhanza ukuthi bayathunga imishini yokuthunga besibanika yona kunenge nje labesibaniketa kona. Sikujabulile bakujabulile kakhulu bantu labasha. Mane ke chair sitawuphindze sikhale kakhulu ukuthi sithena sesicela ukuthi phela Sitomane sichubeke nale program ngoba siyayibona bantu labasha bayemukela njani nokuthi ilusito kanganani kubo. Labanye sibabone sebachashela abanye lase basebenta nabo kulolu hlelo. Mane ke sakhanza ukuthi vele ibudget impintshekile kakhulu kwathiwa cha lo nyaka angeke ibe khona le program ngetindzaba tetimali vele sesihleli ke kanjalo. Siphinzeke saba newokuthi sibe na 91 webantu labasha labathole i-seed capital laba venture into agriculture ngoba siyabona ukuthi umsebenzi lomnengi lesingakhona kudala eveni ungalanga la ukuthi indzabeni tekulima labantu labasha abanawo lamandla nasingabasekela bangakhona lokulima noko ke sishawe simo sendlala nje ngokungani kahle kwelitulu kodwa nje batholile bebathola ama packages umuntu la up to 10,000 emalangeni ukuthi angahamba ayolima lapho lakalima khona kulabala sesiba-assessile ukuthi vele umhlaba banawo bangakhona kulima lokho labakulimako sibathengele ke lokhu labashoda ngako sibanike konke na ushoda ngako nje up to 10,000 besikhona ukusupport. Sibuye ke kule period lesiphinze sikuyo sikhonile kuniketa itotal yebantwana noma ke abantu labasha ya 137 business loans la worth 4,552,848 million were approved in the year under review. All the funded young people received business training as part of business support and were attached to a mentor and a coach during the loan period. Lokusho ukuthi labantu labasha sithi nasiba award bese siyabafundzisa. Basibanike nje isikhathi lesikahle ukuthi batrainwe phindze sibanike mentor. Ukuthi utawuhlala nawe mentor akumentorisho kule business yakho uzukhulu ucine na coach lotawuba khona uhle akweluleke ukuthi kutawuqhubeka kuhambe kanjani. I-report further highlights key challenges encountered during the year. Include resource constraints, capacity limitations across sectoral dependencies. Lokusho ukuthi akusho ukuthi konke lokho lesikwentile sentela inani mhlawumbe lesifisa ukuthi ngabe sibuka le capacity yethu sifisa ukuthi singayikhulisa nayo siphinzeke nalama resources. Bantu labasha nasikhumbula kahle ukuthi ngibo labanengi la vele. Nasikhuluma nje ngepoverty ukuthi setulu sikhuluma ngayo kulabantu labasha. Kodwa imali laba siniketwa yona kunaka labantu labasha ngibekise nje siyasiniketwe ngala ka youth fund imali enganga 20 million. Leta wenda umsebenzi welehhovisi wonke kurentwe ema offices kubhadalwe staff phinze kuleyo madlana lesalako sekufuna kubonwe nebantu labasha ukuthi bona bathola malini. That's a very key nakunjana elive lefanele ngabe vele siyinaka kakhulu ukuthi labantu labasha bahlali balatandleni take uhulumende banakeleleka ngendlela lengiyo batokhona ukukhulisa umnotho welive. Chair sengidawuya vele ekugcineni kwayo inkulumo yami ngokuthi chair siyacela indlu yakho lehloniphekile chair ukuthi isiphasisele ibudget ye-ministry le capital being 50,750 emalangeni and i-recurrent ya 102,904 na 398 bringing i total ku 153,654,999
na-398 emalangeni. Ngiyacela Chair. Thank you. Siyabonga Minister ipreamble yakho ivakele itsinze tonke tingoni timbonga letihloniphekile tsinzile ka sport watsinza ka culture watsinza netensha youth affairs sengitawuniketa nini timbonga kutsi uma ngabe ikhona imibuto ima recommendations leningatfumela yona indvuna ngitawuqala ngiyaqolisa tawuvele nje siconze embutweni timbonga sikhatsi lesiniketwe sona sesincane kakhulu ngiyaqala ngaye Deputy President Ntomiso Mdluli. Sibonge sihlalo sibonge umbiko wendvuna lovakalako. Mina sihlalo ngidawucela ukuthi indvuna ingiclarifyele kahle lo 42 million lacela isupport ukuthi simsekele kuyo. Angishiyekile lokuva lokuthi lapha kasomhlolo seyini lokhu shodako lokutokhavarishwa mhlawumbe ngilo 42 million. Angisho njalo ngoma nginembuto nakhona lapho lokuthi lokusele vele exactly kutawa ngilo 42 million noma kutaba exceeda umuntu okhanza usincenye lo 42 million uyaphuma ukhanza ukuthi akwenele lokhu singekako noma indvuna ndawo secela i-supplementary yini ngidacela i-clarification kuloko. Sihlalo ngicela kubonga naye indaba quicker ngicela kubonga na umthetho le sports bill sihlalo esihloniphekile siyabonga kakhulu ukuthi litiko kanye nendvuna bathi inkwe babuyise le bill bekathe solo sigatsile. Mina kusukela 2013 ingene eParliament kwakukhulunywa ngale sports bill. Siyabonga ke lo ukuthi sigcina sifikile. Kukhona ke la kutsinzile lokuthinjwe indvuna nge-upgrade yema sports grounds ukuthi bata-upgrade about 8 tinkhundla centers. Umbuto wami lapho sekutheni le upgrade lena itawurolla out to lo 59 tinkhundla noma inhlanhla yalaba labang-8 wanyalo. Ngathi ngiloko sihlalo siyabonga. Siyabonga Deputy President sicabanga ukuthi indvuna ivile sitawuniketa Sinethalisi Nkosi. Asibonge sihlalo sibonge nendvuna ukuthi iteke indzaba yeminyaka wonke le complicated kangaka ngesikhathi lesincane kangaka. Siyabonga kunengi lesekudumisako la. Ngifuna kucala ngale ya lo 42 million. Sihlalo sakhumbula ukuthi iyakhulunywa lapha indzaba nakuto ngena le request yalo 67 million. Kwakhanza sifuna baniketwe 32 babitwa yini the very minimum they can do. Naye wase udronswa engcenye kwathiwa abaniketwe only 32. Lesikuvako endvuneni siyabonga ndvuna ukuthi kaze sagcina kubona ema-international sports event. Congratulations. Ku-historical loko. Ukuthi loko kukhonile kusingenisa. Mane-ke kufuna uphelele ngcono lo msebenzi ngalama standards lafunwa ngiFIFA. Ngiyacabanga ukuthi mina ngikuva kahle lokuthi athi ucela 67 million simnike 32 kanti lo msebenzi uyovela udefiniwe. Ngiko lokhu sibuyisa la sikhona khona. Lenkuva lokunye endvuneni ukuthi isindvuna lo msebenzi babe sebawukhomishina ngoba kufuna kudlalwe kwentweni imidlalo le usabona Eritrea nje sihlalo ngisengasebenza eTopia Eritrea beyilapha eceleni bayadlala kakhulu. Sethemba sihlangu elibiyathu pha kuloko kodwa nje ngifuna ke umbuzo wami ke so uthi
ngoba phela kuyakhombisa litiko liyasho ukuthi lo msebenzi ube seyakhomishinwa ukuthi wendiwe lo msebenzi ukuze siphelele ngcono nokulolo kufuna ngiFIFA nakhona sizabe solo singminimum angeke sifike kule standard salamavela asahambe kakhulu sitabe silapha kutaba comfortable khona ukuthi kudine ngitini for standard ukuthi lokungakevakali ngikuphi ngoba kuyavakala ukuthi isindvuna ukuthi dwe ayiyeka micro projects but then ukhona losaqalela wenda lo msebenzi awenda ngale standard lesifunekako futhi lesekawendile lo myelo othite lokhombisako ukuthi uyakhona kufikisa ezingeni lekuthi kudlalwe so angiva kahle ukuthi kube sekusalaphi ngoba kuyabonakala sile mali iyazingeka le ukuze sifike enzaweni lefanele silive ngiyedlula lapho sihlalo ngifuna nje kuphinze ngicongratulate indvuna etinfeni letinengi lele tiba ingcayi vele 49 medals sihlale siba nema medals la event akusiwo nje lama medals lesiwadumisako ngilokuthi basi ama athletes langa dihlabane abuye la event recognize waniketwe imali njengasemaveni lamanye lokho kuta encourage abantwana ukuthi bathi dedicated kuma sports bathi dedicated to excel siyabonga ndvuna congratulations nelitiko lakho nalendzaba yema musical instruments lekathi baya lapha kamanzini kule studio sabo sekurecorda bagcina history makhoyane siyamati kukhona lamanye ama musical instruments lasafa lesingake siphinzile abanye basadlala ngase ngabona bendele omnye umcimbi esibike kukhona lodlala sitolotolo lapha kube nendvodza yakamagama being smiles beyidlala xylophone eseyakhe yona yaze ayibita nge-smilophone and the sound is different from anything else kukhona leto tinto leto sekutasilahlekela ngoba bekungendiwa nakuloko into ayindvuna siyakudumisa lokho ngoba kusho ukuthi eMaswati can think laterally babuke indlela dokusebenta ba-create ama-sounds lamasha njengalo Smiles Magama unfortunately he's gone now angathi le smilophone sakhe ukuthi ukhona yini munye la event lokhona kukwenda nalaba watiko lo music kudumisa nje angishiyelela abanye isihlalo ngiyabonga Siyabonga kakhulu Sinetha Ngiyabonga cha sesingete sagizela kugwene endzabeni yakasomhlolo sendakuphuma ecatsini ngifuna kumbe kubuta nje kakhudlwana etikweni ukuthi ngabe la culture nababuka abahlangene na home affairs ngibone nasilapha ehlane ngibuka lendlela ukuthi umbe kungena yinye but nasekuphunywa angathi ukuthi utawende kanjalo kuthatha 5 hours kuyongena le ungakhanza umcimbi encenye sowuphelile ukuthi kukhona ilitiko lelingakubuka ukuthi babambisene home affairs ukuthi umbe nakungena ngalana uphuma letinye indlela ngiloko bengisindakubuta lokunye ke bengifuna kuva kana indzaba layitsinzako Sinetha ecatsini kwami yabo makhoyana lokuthi sekweyalo ukuthole abantwana batawufundzisa mana ngivala ukuthi banele kurekhodwa abantwana kwasekubekwa lapha eceleni noma batawuchubeka bafundise labanye ngoba nabe kusho ukuthi kugcinwe lokhu kwento nje kwamakhoyane sifuna ukuthi umbe encenye 10 years to come kube khona lo ngawushaya makhoyane mina nje angikwadi ukudlala ngiyabonga sihlalo bonga kakhulu Sinetha imbongo lelandzelako Fezeka Dlamini Siyabonga sihlalo sicela kubonga nakuyo indvuna umbuto wami noma i-comment yami sihlalo i-supporting yayo litiko mayelana ENYC graduate internship program lebe bahlangane kanye na UNDP lena yi-program for students le address the gap between education and employment by equipping graduates with practical experience. Kule poti sihlalo lesihloniphekile bathi kube na 68 wama-students labakhona kwa-placer engabe kulendvo lenhle nakangaka sihlalo litsini lihlelo lawo kulomnyaka kwekuthi babuke kwekuthi bataba bangaphi bantfwana labatawusitakala kuloku lokubaluleke na kangaka
Wesibili ke umbuto khona lapho kwekuthi engabe ngaphandle kwalo UNDP litiko kukhona yini letinye tinkapani letingatitfola titawukhona kwenta nayi intfo lenhle nakangaka. Sihlalo lesihloniphekile bantfu labasha bafundzile kakhulu ba-frustrated bahlele emakhaya kude lolofuna kubacasha. Natsi-ke asifuni ku-retire kulabo 45 solo sihleli. So bahlele emakhaya bengicela kubuta loko nje sihlalo. Umbuto wami wesibili indvuna ikhuluma nga 3,860,000 lebam allocate kokuthi kutsengwe mobile stage unit, sound equipment and motor vehicle. Sihlalo ngicela indvuna seyingicacisele ngivile kokuthi ithi letintfo leti kutsenga ngekwekuthi bantfu labasha benta ema-festivals, so it will benefit bantfu labasha. Mane ngiyalahleka kwekuthi engabe ngubaphi labantfu labasha labenta lama-festivals noma kubukeke kwekuthi laba labenta noma leto tinkampani letenta lawo ma-festivals ngito lelitawubenefita. So umbuto wami sihlalo ukuthi indvuna uma ingamane ingichazele kokuthi kutaba benefita kanjani labantfu labasha loku. Wesithathu sihlalo lesihloniphekile ngibuye ku-Youth Enterprise Revolving Fund babe na 137 wema-loans labawa-approvile la valued at 4,552,848 emalangeni. Ishilo indvuna sihlalo lesihloniphekile kokuthi i-population yethu liningi layo bantfu labasha bantfu labangasebenti. Isite futhi youth fund uniketa about 20 million kufuna bhatale ma-salaries kufuna ende konke khona lapho bese sesithi bantfu labasha abete kutawuboleka excuse me batawucala emabhizinisi kuloku lokuncane. Yincane kakhulu sihlalo. Ngiyayiva ya 42 angiyiphikisi angikudele ngikwatiko ngema-sports so nami nje kusupporta sihlalo but angeke ngithini. Kopa ngingacela nje komitini sihlalo yincane kakhulu le mali le-allocate-wa youth fund. Uma sinebantfu labasha even labangu 60% and yet youth fund ukhona ku-approve not even more than 5 million emnyakeni wonke sithi bantfu labasha. What are we saying to the youth? Silive. What are we really saying to them? Ukuthi asibakhathaleli kangako ngoba phela bafuna kubona abafuni kuva singhulumende sikhuluma, but they want tangible tintfo labatatiphatsa kwekuthi sithi nje we care siya understanda lokuthi bastrugglisha kanganani nganati timbasha. Bengingacela sihlale ekomitini kokuthi uyati kulomnyaka uma kungaba khona lesikuphushako satiwe nje sibe ngile parliament leyaphusha kokuthi timali letiniketwa bantfu labasha uhulume angisho sihlalo lesihloniphekile kokuthi uhulumende akabaprioritize bantfu labasha but kube netimali letimiswako kubo youth fund kubo youth council bantfu labasha labatatitfola bakhone kusebenta ngoba ekude nalemisebenti kuna la kuvetile indvuna sihlalo lesihloniphekile ukuthi bekune program angisati ukuthi debe babanikete ama-toolkits labantfu labasha kokuthi bakhone kucala kutisebentela. Ithi tindvuna-ke lapho labantfu labasha bakhone kucasha labanye bantfu labasha but kulo mnyaka kude youth council allocate kona for that program.
What are we really saying to the youth? Hey, Timbunga uyati, kubhlungu, nginesicelo nje kuleli komiti ngoba ngithi lesilibukile. Uma kungaba khona kulomnyaka sikwende imali kube kuya ngami ngiyaphakela imali ayinikwe lawo mafunds lasebenta nebantfu labasha even labantfu labasha bangabi frustrated ngokuthi banahulumende longabanakekeli. Ngiyabonga sihlalo lesihloniphekile. Siyabonga kakhulu Mbonga lehloniphekile. Imbonga letawulandzela Mbane Nkosi Gegela. Ngiyabonga sihlalo. Ngiyabonga Chair. Asibonge ne-preamble ye-Minister induna yembuso nabakithi lecacile lenhle esengathabela nje ukuthi ngabe laba labang-8 angabe bakhethwa njani bona bodwana kuphelela kubo yini noma kwenteka njani ngoba cishe tonke letigodi tiyawadzinga lama-ground kude kutoprofetheka le lesihlangu sitabathola le on the ground labadlali nakude kodwa lapha abadlala khona kutaba inkinga. Bengicela kucaciseleka nduna yembuso lokuthi lo partially wendiwe nga-32 million kodwa nakucedzela sekuba ngu-42 million. Angiva lokuthi ngacacisele kanjani lapho ngoba kude siyofika kulesivumelwana sifike nga-32 phindze futhi nase kufanele kucedzelwe kwenta kwangathi ngikhona kuyocalwa ke nyalo noma kuyocedzela lokhu noma kucala lokunye lokutsite khona lapho nginalombuto ukuthi njengoba sivile induna ithi sebavele bawukhomithile lo 42 kude simsekele kahle akasicacisele lo ukuthi kuloku khomitha kwabo seku how many percent ekucedzeni kwale contract naye kungathiwa iyacedza vele icedza nini njengoba kumele siyisekele nje le mali le ngalokuphelela ngoba sekuyasetshenzwa on the ground kunganani lokusetshenzitiwe kunganani lokusele kona nangabe kukhona lokusele kungaphela emva kwesikhathi esinganani. Umbuto wegcina khona lapho uthi lo 42 akanawungeteka yini ngoba kubalekelwa le ku-micro nje kubalekelwa lo ukuthi ngalapha utawukhanza ukuthi kutawubuya lapha kutocelwa more than lo 42 khanze ukuthi sekutawucelwa 50 for kucedzela la lo 42 vele uyaqedzela yini konke lokhu lenithi kusele isho njalo in the contract le on the ground. Ngihle ngibuye kule studio nangabe le studio nginelikwaya lami lesontweni ngifuna kuyorecordisa ngivumelekile yini ngoba phela kuyalokandana nasesontweni ufuna sidevelop nangabe kungile mali ungangiphazamise shifo ungangiphazamise mlingana nangabe ngifuna lokuyo recorda ngileli kwaya
le mali iyafanana lena loyibitile labo 2000 bakho nalabo 1000 bakho kuyafanana yini noma bese kuyehluka nasetiya ngale kholwena. Kwegcina nje siyakubongela lokho ukuthi ukhona lokuya le on the ground le eticinzini ukuthi mane niyowenda lama-ground angabe vele nanibuka niyawufinyelela nini kuto tonke letindzawo letiwadzingile ngoba live lonke liwadzingile. Eminyakeni lophelile ithi induna yembuso nelikomiti layo yoshemene netasendele emakhadi nyalo nje isimemile siyonzinza lapha kaSomhlolo lamakhadi laba wendawo laba baka-FA uvele nje uligabe nawe uyongena lapha bakubone ngalo bekuthidiwe portfolio itawendelwa kwathiwa mbayimbayi saphela kanjalo empini. Siyabonga. Siyabonga Mbonga lihloniphekile. Imbuka lelandzelako Sikombeni Dlamini. Angibonge Sihlalo. Cha Sihlalo i-preamble yendvuna chair wami icishe iyacaca nale lephethwe indvuna kubongela ndvuna esiveni seMaswati ngoba kude linyeva lebe luhlungu eMaswatini ukuthi ema-games nakodlala ibhola kodlala kwamanye amave bangakhoni netinkubo elathalelo live tingakhoni ukuthi tikhansele khona tibone ukuthi umsebenzi welive sihlangu sidlala njani. Siyabonga ndvuna emasoni lenhle lena kuletha i-relief ngoba nawubuka tihlwele letiba khona kusupport ibhola ngiyabona lokuthi emhlabeni cishe ngathi kude lokwendlula ibhola ngoba nawubuka kahle balandzeli bayo vele ngilapha ukhanza khona hawu vele kuyabhejwa ngilabeke lapha inkomishi asawu ngitawina lokone lo kepha-ke tintfo letinengi kube sekuhlupha nje nayo imisindo nkosi yami lesingathi siyayicontrola njani ngoba ithi team naseyiwina lenye i-team hawu sekusuka sekude lo flexible avume kude agape lave kwemukela ukuthi hawu nathi asidliwe phela nayo kusasa sitawuwina kude lokhona kwemukela igcina seyinciphisa naloluthando labanye kutsanza ngoba nasala kutawulilwa khona kepha nje siyadumisa ndvuna phindze futhi ngisho ndvuna ukuthi le stadium ndvuna lesi sicukethela okunengi ngoba nyalo nje sikhuluma nganango-40 years livele kuthiwa ligwazene ngalo. Unazo stadium sesincane kakhulu for live nalokuthi-ke umhlaba phela sitawuthini kosinabo nsondozima labangenhla labaye bathi hawu usukhwalifaye hamba ufaka nakho ufake nakho ufake nakho ufake nakho ubone vele nabo i-operation nje ukuthi nabo phela vele basime bahlele kwethu futhi kude esitadini lela silithobela kona kuthiwa ngumthetho wabo. Kepha-ke ngoba yindwe ye-Afrika kusadaki sibadlali kuyadzingeka lokuthi vele phela salusisekelana ngeliciniso. Safa lapha nje kwakubona ukuthi cha kwakuthiwa naba kutawuti World Cup eSouth Africa jabula seva ukuthi awu labanye batawakha ne-stadium nalakhaya lesinye sitokwadutane batoko hawu inhlitiyo yimimona hawu wabona ukuthi cha ngeke kwasifanela sine. Kepha nje Nkosi yawo simakadze lokhona lobusa umhlaba wonke
uyathi nalo silive noma lincane lingakantana kanje sigcine kusinekuthula nje ngaba estadium letingakanani bede lokuthula lesinako nathi silizulu elisibusisile ngako lesingako siyethemba ke phose emaswati nakafundza lokuthi lokuthula kakumaintain la kudlaleni singe nje sikumaintain all corners kuthi nalami idlaleni badlali asebabona ukuthi le live lemaswati lehlukile asifanani nalabanye abaphethe besijawukele imimoya kuwephana sekuwafathi igaba sitibona letifile labafa babulala ngaphandle kepha-ke siyathemba ngoba kusangakefiki nalakithi kepha nje le mimoya siyathemba ukuthi lolu hlelo labaphethe ibhola sinabo uNkulunkulu akabakhanyisela abaphe nje kuthi awu kwakha abantu bonke umuntu akakhwala ngalinye akusasa nje solokushunala solokwashunala inhlonipho onke lamalanga akusho ukuthi kuyazi ukuyekela inhlonipho vele ngiyona leyakha kuthula eveni ngathi nje awu ingabambeleli indvuna siyadumisa kakhulu nembuto vele kude longakanani but nje kungaba kumbe ukugcina ukuthi lapha kule ndzaba lentsho leyimbunga la kube kunene ase kubona indzaba le-youth employment angathi lokuthi itawuthiwani usewathi uyabukana kuthiwa kubekwa emasotsha nje kule youth ukuthi-ke abahambe bawujoyina enkundleni hayi uthi uyefika inkundla yinye khanze abantu ba-more than close to 20,000 bafuna umsebenzi labantu kutawuthathwa only abantu laba-4 abantu abangu-4 kuthi nje live bekunene ne-cabinet sekubukiswane nihleli ukuthi bekunene lesigigaba lesingaka isolva njani le problem lenje ngoba lemisebenzi ngosilapha nje besike sakhuluma nayo itiko le-defense nakhona kune-youth itolo abuthiwe emaswati bekuyaye kuthiwa uyezwa na baye lapha kagcina abantu balekela ukuthi awudlala kudlala kagcina kwafike kufundiswe amakhono kufundiswe imisebenzi kufundiswe nje size siva nje inkosi sokuthi naba bekuqala nje labayeka ivuvulane kokuqala ivuvulane kulima babuya kagcina balimisi bakagcina bakhe labagcwele la labakakotiti babekade itini bashisela benda konke bantu labathola badla asekube nalendlela lokuthi vele sekuqondwe ukuthi le youth bekunene sekube nebudget yokuthi sitawufishela endlini ngalabantwana bonkosi ayibuhlungu lento leyenteka kula ngaphandle baningi labantu ikakhulu labaningi ma-graduates bafundile solo i-university iyakhicita onke lamalanga nayalo basetikolweni labanye imisebenzi kayibonakali kwente kanjani kumbe live langakhona nje awu libambiseke sibone inkosi yami ikhona nje indlela zokusicha sekugcilwe nje usesigcila nakho i-disaster le aseyibonakala ukuthi siqonzana nayo senta njani ngathi ngiloko sihlalo sami yebo siyabonga bonga lehloniphekile imbonga lelandzelako umntwana Nkosi Mncane. Sihlalo nami ngiyabonga kakhulu indvuna nebakithi iyadi ke mina vele nje ukuthi ngine soft spot ya indvuna ngoba vele ngiyikhontile nje indvuna ngoba ngiyibona ukuthi ihlose buhle nje vele inkosi yami manje ukuthi ngawuvele kunjengoba kukanje nyalo bathi batamemuka imali cha nduna ngibhlungu kakhulu ukuthi vele inkosi yami nyalo umhlonishwa fezeka sokuthethe yonke lento bengifuna kuyisho ngalendaba yalo 20 million ukuthi that's an insult to the youth of this nation kube kuthiwa kumbe kube kuthiwa ke naba lento bemukana imali kube manje bathethele imali bayimikisa la kule youth kube kuthiwa nje manje bathatha le mali lefanele ethi yowenda le stadium le kufanele ethi yosenda le stadium kwamanje kuthiwa benda an issue ukuthi
uthi zelo 42 million minister angeke siyohlulekile yona stadium nika abantwana ngabe sithi kumbe kukhona lokushiwoko but lapha ayahlupha nje ipolitiki ngoba yonke into yakhabo politiki yahlala ine campaign like cards ihlupha ngaloko politiki asisho ukuthi sithini sisho njalo nje and we stand by what we are saying secishe ukuthethe konke vele umhlonishwa Fezeka mina nje ngifuna kustressa lendaba yabantwana bekunene ukuthi uma ngabe lento lena staff solo sicabanga ukuthi bantwana laba kumbe nginokuthi lesi swati lapha nasithi umntwana lento ibekeka kabi kuba ngazuthi usho into lesemhlane nje kanti ukhuluma ngemadoda nebafati laba lese bakhulile baphelele but ngilokuthi bafola kule bracket ekuthiwa bantwana ngeSiswati enine bungoti lento lena ngoba nangabe uyakhumbula sihlalo sisuka nje ka ICT besikhuluma yona lento bekuthi nenduna eke yayiteka indaba ethi na Google uthi tawuba abantwana batawubhadala icontent bamfana bakangwane basume bemangetinyawo badeka babathi indzaba lena letawendeka ngekusheshsha but today we found out ukuthi akusiko ngalendlela lebekubekeke ngakho that is meaning I take it to heart now youth akusiyo into yokugendwa uyigole uyigenze uyijike uyigenze it's a very dangerous game. It's a very dangerous game. Siyacela noko ukuthi na icabinet nayiteka tebantu labasha ikhumbule ukuthi ngihlale ngisho ukuthi youth it's a ticking time bomb. Lenga explode in anyone's face any moment and ungeke umlo imvemvulo omncane kanje uyingodi because ukhulile lo mtimba but lengcondo lokuthi critically think through isengakakwendi ngalokuphelele so na umthembisa into nje yena uthi utawuyenza into ingasendeki ngandlela oshito ngayo yena wathi usayibetha ndlene lento lena basho ukuthi siyaphukudeka la manje ngithi nje ndona ngiyakuvela vele Nkosi yami ngoba ngakuva mnele kalozitha mhlamana siyotethula kangwane sisonke ukuthi wow passionate Nkosi yami uvakala lokuthi you want to do something wafika wakhanza bomntwana enkosi wengwena lapha wabona hey akudlalwa la hayi akudlalwa la kusiko lolobo ucabangile ndvuna siyakuvela akudlalwa lapha noma kunjalo nduna nangabe kufuna ukuthi ungaphume eminyango ecabinet mani eminyango usho sibekunene angisaphume mina la angifuni mina ukuthi labantwana bale live it's a pity ukuthi ungeke ubathini they are here ngithi nangichama ngoba mina ngichamuka lembelelweni nduna engawesihlalo ukhandela mambala this young madoda phela bengcono lamagwava nakathengiswa abantwana labana bo 12 nyalo lamadoda le ukhandela indoda ina 20 something uphethela amagwava lo mntwana thengisela amagwava you are even ashamed ukuthi utawuma kulo mntwana lokhule kangaka chances awubuye university lo mntwana nyalo thengisa amagwava lapha ngaphandle nyalo sithi sibanika 20 million and it should be okay. Something is wrong here ngoba bekunene kude longathi ukuthi ingwenyama ivakuthini ngebantwana iyevakala inkosi ngeyouth nabakithi so uyadibuta ukuthi kepha ithawuze iphumele esigodlweni itotendela kanjani nje noma phela ethembethini Nkosi yami we realize nduna ukuthi kude yona imali evene asisho ukuthi kukhona la uthathwa khona but le priority ngifungathi ayiprioritizeki into ye-youth ngathi kude lolova lobungoti at the level yabo in the truest sense of the word cela ukutshela nduna ukuthi mina ngabe ngiyale kuma awards ngilela uyahosta khona wena kusasa angiyike nduna because of that sicela lothi induna ifuna indzawo letehlukahlukene nje laveni kunemaswati laveni anawo ema facilities yokuhosta letinto leti lokho ukuthi letinto bese tiphoko hosta ndzawonye sigcina sesingaseva nduna yebo kona kukhanya emtimbeni kuhle kona but asekunikwe nje baswathi manenge ama facilities laveni akusuphokugijwa ibenu njini bekunene angina issue naloko but nje ngangiyaya ngicela kusho ukuthi angiphi because of that nduna naloko ukuthi ongekela amalanga wena yabofika namhla usitshela ama awards akusasa usuke ukuphi nduna lapha ungethi khona ngawe sihlalo
Nisukeni kuphi esihlalweni nenduna? Lala la ningathi khona ukuthi nema-awards kuleli viki. Kuseneli viki noma 2. Lokho kuthi nini? Oh ngalabantu nifika ema-awards akusasa. Ema-awards akusasa. Asisibo thina bafana bekwelusa thina sihlalo ukuthi udabagijimisa nje. Thina kufuna siswenke siphume siphelele siyonotha siyophotha emahiya lapha. Sasa chamuke imali yokuthenga hayi lokho sigijimisa le kwenda kwinduna. Kwekugcina nduna sicela kudumisela nithi ngibani nobata Latisha is it her name? Yes, sicela ukuthi sikuvakale sikudumisa lo nduna. She is doing she's groundbreaking in all of her ways sihlalo. Utshengisile nje ukuthi nyalo sowusifakile nje mephina umhlaba sowuyada uthi khona Rafaela lo sound lo ngaphuma kangwane. Manje nje nduna ngihlole ngilenye indvodza ngithi ngiyahamba kule nyanga lephela ithi sawubona Latisha ngathi ngibani Latisha angimathi ngidela Latisha ngothi ngibani lo Latisha lokhulunywa ngayo uthi awusiya Rafaela Latisha wena hey ngiyabakala kakhulu angimathi ke Latisha ngithanga utshele nje nduna sisidumisele Latisha bathi ufana nemfundisi akethe esontweni lami nduna ngiyacela siyabonga sihlalo. Siyabonga kakhulu umbonga hloniphekile mntwana enkosi. Cha ngiqaqise nje umbonga hloniphekile. Nami ngiva khona la kuminister lenzaba invitation angiyathi. Bengifuna ukumkhuda nje ujwayele lokhu hijack kade imbonga. Abantu abadzala minister la. Ngeke nje uba hijack kanje cha angiqaqise angiyadi ngiyacala kuyiva. Siyabonga minister. Sitakubongela nje sibongele nange sports bill. Sibuke ukuthi kunengile sports bill lesitaka addressa. Sibuke nje nabo imidlalo lefana nabo golf, oma bikers, car spinning, lo hijackwa ngilamanye amatiko lengeke ngiwasho ukuthi awugcina kubuyile etiko ngale sports bill imbonga lehloniphekile. Siyabonga kakhulu sicela isebenteke isheshise ivele. Minister ngitawuphindza futhi nami ngingene kakhulu lenzaba ye-youth unemployment. Naku nje la uthi already 2,000 young people from all Tinkhundla centers have been trained on mindset. Siyacela ngiyibukile nale report minister. Iyathanza lokufaka leti nombolo bese kuthi lemphumela singasayibona ukuthi lokho ke sibe sesiachieve lokungakanani kuloko lebesiwe sikufakile. Asikuboni. Siyabona nje silana nifuna kuzama kube nabo somabhizinisi bantu babe employed baqashwe kuphi ngaphi. Asikuboni kule report ngiyifundzile le report yakho minister ngidinekile isikhathi. Ngathi minister isikhathi sona sesincane kodwa nje ngidaba nayo imibuto lemibili emithathu. Ngidawubuta kuma capital projects wenu from le report kunenzaba yekwakha sports center Mfonje nasemaphalaleni. Kunetinkulumo ke letithi sase siya kwaqalwa eMfonjeni kwase kusala kubada inzala lokhu bese kucala kwase kuyashiftwa kuyemaphalaleni ze ku concentrate emaphalaleni. Le Mfonjeni solo wasala kunjalo. Ngidawufuna usiphendule nalapho ukuthi ngabe inzaba yakhona yahamba njani nduna engwenyama lehloniphekile. Kuma parastatals wakho special National Youth Council. Ngide imbuto lemningi lengakho sebayibudile bahlonishwa ngidawubuta nje kuyo Youth Enterprise Evolving Fund kuthi siyathi sibe bafande ne-youth lenye kumbe bekuma feedlot seti ngulubeni sahamba satibona kuthi ngabe lesifo se-FMD siba affecte kangakanani bona. Nyalo sithini status salabantu labo ekubhadaleni lesikweleti. Basakhona lokubhadala basakhona loku operate. Wesibili bawuthethe nanobe ngibhalile minister lemibuto sengingabuta nje la kuka all debt recovery update for loans at 2009 to 2012. It's a minister. It's a report. 108 beneficiaries were untraceable.
Umbuto wami uthi uma lo muntu umniketa le loan kunamafomu lagqwaliswako la khona kune-space sababe chief uyelenye kube nesikolo kune-police station kube ne-police station nemfula nako konke 108 webantu nje abasatholakali sabanyamalele kanjalo phindze futhi ichubeke ithi 31 December 2025 19 beneficiaries remain untraced ibese siyachubeka 74 have been located with outstanding loans totaling 984,015 emalangeni base baqala kubhadala laba lasebatholakele laba labang-74 sebayithatha phi le mali sebathola umsebenzi waniphinze futhi nabavusa ngoba shothi bese bawile nalaba-ke le kule report lebathi bashona abang-23 nakuthola yini i-proper documents lesho ukuthi vele labe kunene bagcina batsabukile. Ka-debt collection kunabo garnishment nabo blacklisting ngifuna kuva ngakwati kwami ngathi ngitangicorrect minister i-garnishing ngathi i-apply kumuntu osebentako loholako umuntu nasekangasesebenzi sekatiwele nje usumganisha kanjani ukuthi le mali itawutholakala kanjani le blacklisting ngabe nani baniketa le timali niyabawonisha yini ngoba i-blacklisting ligama lakusilo ligama lelihle linemthelela lemibi ku-future yaloyo mntwana. Sports Center. Honorable Minister, how many athletes were supported to participate in regional and international competitions and what were the outcomes? How does the ministry monitor the performance and accountability of funded sports associations? Sengabacela Minister ukuthi kule midlalo kunaleminye imidlalo lethandwa kakhulu youth lengifila ukuthi ngathi litiko liyibukela khashane kakhulu ngabekisa nje ipool yagcina seyihijackwe mashipi seyihlala emashipini la kungekho safe khona for youth siyacela ukuthi ministry manje ibuke nalawo mdlalo sengigcina ngithi awungena ka-national Eswatini National Arts and Culture ngidawubuta indzaba ngiyathi setinkantolo indzaba yami eSwaziland but nje ngaba nembuto lemncane kumbe leyangishiya kuthi lo wathatha le ndzaba wayimikisa enkantolo ngubani ngoMiss Swaziland or Miss Eswatini ngiyagcolisa Dumbunga ehloniphekile nguMiss Eswatini okwaba ngilo litiko lela ipheswisha indzaba ukuthi igcine ihambe isiye enkantolo uma ngaba kusiko lokho ngabe bayamsida yini ngetindzaba tema-legal cost. Sengigcina minister ngicela kubuta indzaba yakami angathi ngoba ngathi disbanded ngoba ngathi cancel akhayeswa le ma-gospel artist i-association kuthi kuke kwaba netindzaba ukuthi bathi bafuna kumikisa litiko enkantolo ngoba befungathi akuhambanga kahle ngifuna kuvala ukuthi ingabe indzaba yakhona yagcina yilena enkantolo uma ngabe inkantolo vele sathini isijubo iyasebenza yini manje le association lensha leya replace lo akhayezwa. Ngiyabonga ngicabanga igcina lapho embuto yami sengingacela minister uphendula lo tokhona kuphendula minister sikhathi azisekho but unaye ngicela ungathatha. Ngiyabonga Chair. Bekusele kunye nje. Minister walontsha imali yetinkundla ekudlaleni. Mnyaka uphelile isizini seyiphelile. Kwekuthi leyo mali leyo lebeka ilokhethe lapho ibe seyendane kona kwamiswa yini ngoba phela seloko kwakwentelwa ukuthi kutoba nema-results lamahle kuSihlangu kodwa nje kwagcina
kumile kanti waku-announce-a wakulontsha kusho ukuthi bese yodlala lapha. Siyabonga kakhulu Bhuka lehloniphekile. Udasi Senator. Ngiyabonga Sihlalo esihloniphekile, ngiyaxolisa nami nginenkomo lencane. Ngicela nje kubonga kilo litiko kulomnyaka lophelile silikomidi lisebenzisile sihambile sayobuka studio Youth Fund wasimikisa emabhizinisini ebamvula abasha Youth Council naye sikhonile kubona kucela nje Sihlalo lesihloniphekile ukuthi siyacela nakulomnyaka silikomidi abasebenzise siyafuna kubona imisebenzi labayendela abamvula abasha. Ngiyabonga Sihlalo lesihloniphekile. Ngiyabonga kakhulu Mbonga lehloniphekile. Ngingacela ukuniketa lithuba minister ukuthi uphendvule utawuphendvula nje lodwa khona ukuthi phendvula minister letinye ningathi letsa ukuthi bhala kusasa nga-10 ekuseni. Sibonge Honorable Chair. Sibonge nemibuto lemihle lesivundisako. Kuyabonakala ukuthi cha vele sitendlini yetimpunga. Uva ngalendlela lokukhulunywa ukuthi cha sesikhona khona. Ngidawucala ku-Deputy President. Ubute ngendzaba ya 42 million kaSomhlolo. Kwekuthi ngabe lo 42 million yini lefuna siyende. Ngicabanga ukuthi Senator eceleni kwakhe Deputy uphindze wayiphendula. Ukuthi asicele 67 million. Sathola 32 million. Now ubuka le balance kusho ukuthi lapho kuna 35 million lo sesibuka ukuthi phela ngeminyaka vele ngeke into leti bokuthenga eminyakeni lophelile uthenge ngemali lefanako neminyakeni lolandzelako. Now ubuka nje le difference vela kungakhweshi kakhulu kule besivele sikucelile. Kube savele sanikwa lokho yaphuma yonke le mali ngaba sikake sabuya satocela lutho. Kodwa ke kuphinze kwaba ne recommendation lengavimbi kuqualifya kwelive. Lele ngale ngesheya la kunema open la government sibita ngosi government land. Ba recommendela bakakhafu ukuthi nasingafaka ema stands lapho kunga increase capacity yale stadium kungabi ngilabo 7.5 la sekungiko ngakhansi yakubo 10-12,000 nasesifake letitulo ngale ngesheya. Sayikhosta ke nayo yona nje beyisikhoste 98 million lokwenta lokusha ngale ngendasi le stand. Sathi ke nasiyocela ecabinet bese ifakile. Sasicela 140 million. Kung 42 million wekucedzela lokhu lokukhi labathi tasikwende. Lebesivele sikwati bekuvele kukhona kule scope sethu sakucala. Kwase ke ukuthi lo 98 million besimcelele ngalo. Base bayamsusa ke lo 98 million bacha kuthi imali vele kwanyalo. Lesinganika kona singanika lo 42 million ngoba lokho akunivimbi ukuthi niqualify because ivimbi ukuthi level qualify. Basinika ke yona ke sagijima ke vele sase siyayikhomita ngoba bekusengavulwa nase parliament kani. Lega khafu bathi shutha intithombe ukuthi sekucaliwe kuyasetshenzwa ukuze Stone Passisela lo mhla ka30. Sesiyanika inkampani yenta ngemali yakho. Kutawuthi nakufika kuhlala iParliament nakuphasiswe ama budget sesiyayingenisa nathi. Awu sase sithola ngalo kwathiwa awu siyayithatha siyifaka micro projects bathi bukela ke imigwaqo emakhaya. Bayahamba wenda imigwaqo emakhaya ukhulumile nje umntwana enkosi lapho wakhuluma iqiniso. Sivela ihamba yowenda imigwaqo emakhaya le sine sesiyawube siyithola ngesupplement yekubhadana inkampani lesevele isebentile kusho ukuthi isupplement kuyawuba ngumnyaka lodako. Le nkampani kusho ukuthi sithi ayiwe wonke lo mnyaka ngoba eke mina nyalo thina phela sizafuna ucedzela konke leli sisaqualify. Kungiloko nje chair lesingacela ukuphendula ukuthi kule besicelela lokho nje siyacela vele indlu yetimpunga imane sibambise kuloko imane nje vele ku recommendation yawo sicela ukuthi ayimani buyele le mali yobhadala lo msebenzi osovele wentiwe elive ngoba ngikholwa ukuthi kubalansisa kwakho lokwenta kwemangweni nemsebenzi welive lonke kusho ukuthi kukhona la kube sekushiya khona endlini lehloniphekile ngale sangakhona ukubukwazi lokhu sekubungumsebenzi welive vele bese sentela live.
Ngibuye ke futhi uphindze wabuta Deputy President indzaba ye-upgrade ema-sports kungesiye yena yedwana. Kuleyo ndzaba leyo nasicala lo hlelo lethu besithi sitawenta 16 wema-sports ground ngeminyaka. Sitokwati kwenta lo 59 kulo 3 years. Besine budget ya 100,000 nge-sports ground sesi. Sathi nase siya ku reality nase bacala basikhothela sakhanza usho 100,000 akasilutho. Kwenta lokhu lesikufunako. Ngoba besithe yona le mali kodwa sinalomqondo. Ukuthi lo mqondo wethu nasifuna kususa temidlalo naku lokufuna kwentiwe nanako. Maneke la khikhina kunalutho. Wenda ke lokhu ngangawo. Sase ke sesithi nasifika lapha sakhanza ukuthi bathi ground linye i-minimum lesingamane sente ngayo 180,000 kuya ku 200,000. Sawanciphisa ke acala ke kulo 8. Wona nje nasibanika bahlonishwa vele ngale besibanika list ya 16 kusinaba bakuqala sente 4 ngeregion. Sesicalile ke nga4 we region yaseshiselweni na4 we region yakamanzini. Kubuya kufuna sente 4 region kaHoho sente 4 region elibonjeni kulokulandzelako. Bese ke siyachubeka vele kusishayile lokusizite kahle le mali kanti kube besinayo le mali lokhu besitawuvele simnikete sithi by lo nasicetha 2028 kutabe kwenteke kuto tonke letinkundla ngalendlela sifise ngayo. Mane ke tindleko tiyayithi kulimite kulokunye ugcine sewenta lokho lokuncane kodwa sifuna ukukhombisa lokho sinako lokufanele kwentiwe kube nasithi sithuthukisa tetemidlalo. Sibuye indzaba ye-route yasehlane kuthi sekune congestion. Cha nathi sikubonile vele lokho sitawuzama ukuthi nasihleli ku-interministerial nathi siku-raise lokho singabe kungentiwa njani ukubutwe umfana inkosi Zabena ukuthi ngabe singenta njani ukuthi lokho sikulungise kutokwati ukuthi mhlawumbe letindlela tibe diningi letekuphuma kungabi nalesifihle sibe khona sisibonile nathi. Nalendzaba yamakhoyane ithi lendzaba yamakhoyane vele siyitrainile le youth sengiyo ke lena letawuchubeka isifundisele bantu labasha labanye labatawuchubeka bakwati ukugcina le ndzaba yamakhoyane. Sijabulile ke nekuva ngaleminye umculo kuye sinetha lela ishoko yaSmile bani leyo ke emiculo leyo ukuthi vele Nkosi yami singabathola labanye labanayo lemculo yethu le-indigenous sikwadi na kuyigcina sikwadi nekufundisa labantwana labanye singakujabulela nako kakhulu lokho siyabonga nje kuthola lokho. Ngibuye ku Senator Fezeka ubute ngendzaba yema graduates ka youth council ukuthi mangakhlata ubenefita lo nyaka lata ubenefita ka ENYC ang 30 kule internship lesiwaplanele nje sisetawuhlola ke kubo makhelwane bethu ukuthi bona ngabe batawusisita kanjani kodwa vele solo siyakhala incane kakhulu le mali. Nakhona nje na ungabuka ukuthi bantu laba graduateile kufuna sibasite ekuthenini sibalinke nalama job opportunities banganani nasitawuthatha 30 kuphela. Laba graduate nje abahlele ekhaya la bekhuluma ngabo umntwana inkosi lapha ukuthi bathengise amagwava nami ngiyesaba ngihle ngingemi nangibona semdzala lo thengisa lamagwava ngibone ukuthi lo sekangaba nangibabe welikhaya lakhe ukuthi uthengise amagwava ubhlungu vele nathi kusiphatha kabuhlungu kodwa ke letindleko vele tisesephasi kodwa siyazama konke lokusemandleni kukhulisa nekokuthi ke kungaba mhlawumbe nekuletha i-comfort nje kuwo ma-senators ukuthi sisebenta na economic planning kutawuba ne-program lesitholile le yekusita abantu labasha labang-30,000 yale loan lesilebese beyiphasiswa nje la seyivela iphasile ke le loan ukuthi isite labantu labasha labang-30,000 through micro project na IEP iweight yes. So labantu labasha 30,000 siyakholwa singabe isebente kahle ngalendlela efanele itawunciphisa kakhulu le unemployment ngoba batawuthola ama skills labanye batawu attachwa etinkampanini letinkulu kwaso bayafunza sebayakhona ukutakhela nangabe bakhona vele nje sikholwa sitasita kakhulu le loan siyabonga kakhulu kuDoti Mbunga ukuthi tisibambise kuloko. Ngingete ngathi chekwe ukuthi isikhathi sakho udanginika lesinganani
ngisengachubeka ngiphendule. Siyabonga Chair. Indzaba Senator Feze kuphindze wabuta ngema startup toolkits kuthi le program injani vele siyakhala ukuthi lapho kusonakalele vele silive kanti bekusisita kakhulu kodwa ke side ukuthi sesingathini nyalo ngoba vele seyengcile kulomnyaka lona lo ukuthi vele sekuhleliwe kwahlelwa asathi nathi singagcina sitheni kona indzaba lenkulu le ukuthi labantwana basebana lama skills abanikwe lokho ngoba yakhona lokuchashana bona bodwa nabasebenzi baqhubeke live liphile bangenisa umnotho eveni. Umfana Nkosi kekela ubute ngemabandla ukuthi wona emabandla ayavumeleka yini ukuthi nawo ayangaya ko recorder ema charges khona athi lesikusho ukuthi naphe studio ukuthi na auto recorder kuya ngalokuthi ku training phase noma so ungalanga ka professional akushintshe ama prizes kuya nangabe sowuvela usesengalanga ku training sibuka lokho nje sikubhadalise leyo price lebhadalwa ngilabo naso ungene kulaba lasebavele babo sondonzima ubhadala ngale price yalabo sondonzima nayo lencane kakhulu lesida kulo ukuthi vele abantu bakwadi kuba nemculo wabesandleni. Umfana Nkosi kekela uphindze wabuta ukuthi ngabe lama sports ground ukuthi asithatha isikhathi lesinganani ngale ndlela yetindleko ukuthi kushoda kwadonyaka sesibuka ukuthi ngenteka sithathe 10 ngeminyaka kusho ukuthi utawuthatha utawuya kubo 4 years lokusele nje nyalo lo sesiqalile sesibaqalile sibenda kusho ukuthi sesibuke iprogram ya 4 years nenduna kusho ukuthi itawushiya nje aqhubeke umfana Nkosi ngoba into abasola ngala. Kodwa ke siyethemba ukuthi nenduna yakhe itabi khona awukunjalo siyabonga. Partial cost more than full scope of the stadium. Cha ngicabanga ukuthi nalenye bese siyiphendulile le yasomhlolo ukuthi ungathi lebe sithi ye partial ukuthi partial qualification ibe 32 million sesiyiphendulile ukuthi cha bezivele sicele 67 le 42 nje ayikhweshi kule mali lebevele siyicelile cesolo ngiyo nje ukuthi sekuba naloko ukusiphela ngeminyaka vele into iyashintsha akukhweshi kakhulu lo lebe sikucelile. Mfana Nkosi Gombeni ukhulumise indzaba ye youth unemployment nathi siyayibona vele abantwana abahlala etitolo sibone labanye sebaze vele bangenele nekubhema ukhanze ukuthi into vele lengasiyo kahle nesizathu sokuthi kude labangakwenda ngiko ke sithi vele sizama ukukhulisa lethi indzaba temidlalo sikhulise nemisebenzi sizame kubafundisa ngalamabhizinisi laba nje laba ngi70 nase sibabona sebayakwati ukutrainer labanye laba ngi2000 sesiyakhona kwathi ukuthi size sitawuchubeka phindze ngabo ngoba sesinabo labanenge laba ngi7 labatawuchubeka basitrainele labanye laba ngedlulu kwalo 2000 mhlawumbe nala kulethi indzaba tekudala amabhizinisi sebatawubalula lokungena khona ngoba la sikolweni vele siwafunzi kahle lamabhizinisi kufuna vele umuntu aguqule ecala lengqondo atobona ukuthi akusiko sonke isikhathi la kufuna uyochashwa khona kulesinye isikhathi kufuna wena wakhe lo msebenzi bese uchasha labanye. Umfana Nkosi ncenga ukhulumene nebudget allocated ku youth development ukuthi vele incane kakhulu siyayibona ke nathi vele ayisiyo le kahle incane mbamba nawe ibuka nje vele kulesimo lefanele ngabe iyasilungisa ayikhombisi kuba khona kodwa ke ngiyo lekhona kwamanje sisebenza ngalesinako sizame ukumaximize sente the best ngaloku lokuncane lokukhona siyacela ke nasetinini into enkosi ukuthi tisibambise ngibekise nje nalaba bakabantu koshala sebana youth fund EU
na EU naye so besiyivusetela nje lo nje youth fund nabo kusho ukuthi youth seyingakhona nekuya naka EU nakhona iyoboleka ikwadi kwakha emabhizinisi. Lokho kuyasisita ke lokusebenzisana nalama partners siwatshele ukuthi le program lena ayisebenta kahle nani nakungaba nendlela yokuthi ni incorporate singayijabulela noma ningete nanika thini but nani incorporate nani ekusebenteni kwenu ingawasita kakhulu emaswati baka EU ke sebayayenda nabo iyavula nje nayo nga-April ku apply kuyo ukuthi abantu labasha ba apply bakwadi ukuthola imali. Accreditation cards a portfolio committee ya Senate siya acknowledge leyo sitawucela lo ukuthi iministry imane icale ibanikete emathikiti isalungisa lendzaba ukuthi ingabe makhadi bangawathola njani. Kusho ukuthi nje kulomdlalo wa 31 March vele iportfolio sitawuzama lokuthi siyinikete sicele chairman sikuvetelela amathikithi masinyane ahlale asakhona ngalanga kuto ukuthi lokhona ukuvela vele ayobukela sisalungisa le yandzaba yekokuthi kungagcine kwenteke njani indzaba yala makhadi. Ungathi che bese process ekuphendulekile lokunengi indzaba ye-blacklista kwekuthi i-youth akusiko good vele asikuhambisi phambili kwekuthi i-youth ingaze ifike esigabeni seku-blacklista kuba i-last resort le kungathiwa iyasebenta. Nami ngike ngakuveta vele kulo litiko cha indzaba ye-blacklist abantwana nani vele akusiyo lehamba kahle kwekuthi singasebenzisa yona kodwa nje sente tonke taba ukuthi bantwana bakwati kubhadala ngoba le madlana lencane lesinayo kufuna nalomunye ayithole so na ukwati lokuthi uyisebenzise kahle sikwati sekuniketa le support ne mentorship le kahle vele uyibuyisa uyakhona nalomunye kubenefit kungaba ngiloko che 42 million umntwana nkosikekhela ubuthe ukuthi 42 million utaba wekugcina yini kujabe ngizise ngiyiphendulile le ukuthi kuloko lokugcineka kokuqualify itakucetha manje kutawusala lama stands la ngale ngishiya ngoba vele wona imali yawo akusikho akusiyo lokuzivimba qualify. Wow siyabonga. Minister vele bangimuka lesikhundla sami Timbonga. Buka nje bengifuna kucela minister ukuthi kwashaman uphendule kunye kuphela kodwa bengifuna kuyivala yasenvonjeni leyasenvonjeni maphalaleni manje Timbonga tangimuka manje usishwamshwaphi yona. Siyabonga che indzaba yasentonjeni nasemaphalaleni ayikafanele ukuthi ngabe inemsindo noma kunekukhuluma kuyo. Indzaba yasentonjeni imali yayo beyina 2.5 million ihleli ka micro project sahamba sacela imali yema capital project saniketwa 5 million lo 5 million kwathi nase kwentiwa kwathiwa ema budget emekabi bukani tiko ukuthi ningakhatha kuphi kwathiwa litiko lakhetha ukukhatha lo 5 million kwangabi na 5 million sase siyasuka thina phasi nenduna yaka public service ngoba nakhona bekuhlatshwe lisoyi kwekuthi kuyawucelwa imali yekwakha sports center emaphalaleni sayoyi negotiator saphinda sase siyayithola 5 million kwase ke kushelela ipensela kulaba baka economic planning nababhala ngoba akusibo belitiko ipensela ke yashelela yazibhala ukuthi 7.5 million noma ke lo 7.5 million yonke yasentonjeni kanzi imali yasemaphalaleni 5 million yasemaphalaleni yasentonjeni 2.5 million lokwentekile inkundla siyayisinikete 5 million samnika amaphalaleni 5 million samnika ntonjeni lo 2.5 million kuthi ke kule budget le una 7.5 million lokhona intonjeni itawuthola 2.5 million agcwalise kube 5 million
lokusho ukuthi bekungakafanele kube nekukhala lokukhona babe basebenza ngalo 2.5 million besathi thina ukuthi sibafaka lo 2.5 million kule budget lelandzelako iphelele imali yabo kube ngu5 million njengato tonke letinkundla letiyathola lo 5 million lesitawo ethemba ukuthi ka economic planning ngeke bese kushelela ipensela iphindze ichamuke zethi into nje 7.5 million ngoba ihlishelela leka public leka economic planning ngalo bese suke sebalele kanjani lo ukuthi bese ipensela yabashelelela sebabhala nalokungesiko. Ngiyabonga che. Sibonga kakhulu minister. Sibonga netimpendulo sinikete tona. Letisele sota sibhalela size ngicela ukugcizelela ukuthi ngenxa yesikhathi ukuthi siyatheblisha Friday sicela vele ukuthi ithola kusasa nga10. Sengitawuvala timbonga ngitawuqhela timbonga tengwenyama manje sibe na 5 minutes ngekuphela sibakhulule belitiko bahamba. Siyabonga sengakhululeka.